amanzi ya kuyiphutha elikhulu lokho ngoba nama ngidalanga ukuthi ngibe nekhanda elikhulu nomkhaba. So ngiyaxolisa kakhulu guys, bafethu ngiyaxolisa, ngiyazithoba kakhulu South Africa, ngiyazisola kakhulu. Baningi abafowethu engibona abanye sebethola ithuba lokuvela. Uyayibona lo nto le. Lokho abanye benza ngathi abakubuki kodwa siyabona makukhuluma ngento enje beqhamuka sebezoxa amaziza nefu. Uyayibona abanye bangikhohlwa ngisho ukungidlala emsakazweni. Baqhamuka la sebezokwenza ubukherothi la. Uyabona uyayibona lo nto. Ngiyaxolisa ke bafethu kulabo bafethu labo engibabalile abathathu. Usiqiniseko, uMayogathi, umcineka. Yabona abafuthe ngibona ngathi ngibanyathelile. So lokho ngikwenza ngoba ngifisa ukuthi umuntu omncane mhlawumbe usazowenza amaphutha azi ukuthi kubaluleke kangakanani ukuze ehlisa ubone iphutha lakho. Fethu